khapangni takhokte bukhsong taklai 25-26 ni Tripura state ni annual budget inka 32,423 crores fiaba Tripura ni area kabang ko cover khaini TT ADC Tiprasa amchai 70% amchai te 16 lakh populated Tiprasa amchai ni budget inka only 860 crore state only 860 crore chono raho 32,423 crores ni bisingo fiaba nora hoita saimiana Tripura ni total revenue collection ngmani bisingo ADC ni Tiprasa ro jottono korei gnang bigra jottono GST 18 to 28% tax te chini orni rubber ni theke revenue faimani bebak no tax roi ni sung fataro falai rohoro state central government no roi te orni resources mineral resources gas khoni je ADC ni theke je tisha mani te bufang wafang ni je tax man mani am hai total khaikanke ADC ni Tiprasa amchai ni theke Tiprasa ro 10,000 crore plus sung state te central government no income rohoro rang sung ajewi rohoro 10,000 crores plus fia bachino ro kifili faika only 860 crores state ni budget ka 32,423 crores o kisi sa rang bai kabang man lukono sung bahai ke development khaimanai om hai khlaina thangnai 70 years Tiprasa amchayo deprive khaijago ar chini je 10,000 crores rahormani rang sing income khaimani rang or rang central te state government only general amchai te town kuchung nungmas misung sarka te Tiprasa amchai abo hongke monak sai thangka